jedan iznad svih. Prva pomisao je lik iz Marvela One Above All, ali ako ograničimo gledište na naš omiljen serijal, to bi mogao biti kralj svega. Opet nekako baš svojim fizičkim izgledom ne uliva totalno poverenje da je neuništiv. Ne možemo suditi kraj ako ne vidimo početak. Zato ulazimo u vremeplov i vraćamo se nekoliko godina unazad. Samo početka Goku je napredovao veoma brzo, dolazeći do novih tehnika snage. Samo dostignuće nekog levela moći Goku je shvatao kao plafon. Nakon što je pobedio Piccola, definitivno je sebi stavio autosugestiju da je Piccolo najjači i da neće biti jačeg. Zatim dolazi lik koji će pokrenuti ceo Z serijal, Raditz. Goku je dao svoju žrtvu kako bi pobedili protivnika koji je tada imao neverovatnu snagu. Raditz na samrti preti da postoje još dva Saiyanca koji su jači od njega. Svima je ovo bila knedla u grlu koja je mogla da se proguta samo naprednim usavršavanjem i treningom, ostavljajući nas kao posmatrače vezane za vrpcu neizvesnosti ko to može biti još jači. Nappa i Vegeta deluju opako, ali nisu ništa u poređenju sa sledećim zlom. Odlaskom na planetu Namek naši heroji upoznaju svemirskog imperatora Frizu. Svi likovi koje smo videli napornim treningom dostigli su željenu moć, ali ne i Friza. Shvatamo tada da je on biće koje nije imalo ni jedan dan treninga. Ovdje naravno nije kraj. Zatim nadiru još negativaca koji bez treniranja imaju neverovatnu moć. Androidi, Cell, Majin Buu predstavljaju otežavajuće zadatke, ali ipak Saiyanci uvek nadmaše svoje protivnike veoma brzo. Osim jednog, Birusa, boga uništenja, Goku i pored svoje božanske aure nije uspeo da izdominira nad iskustvom od nekoliko miliona godina. Kasnije Birus dodaje da postaje jači čak i od njega, te navodi svog batlera i slugu Visa koji je anđeo i zapravo njegov učitelj. Na turniru moći je već obelodanjeno da je Jiren jači od svog boga uništenja. Čak i sam Birus bio preznojen od straha. Kralj svega je sve to posmatrao kao borbu petlova, bez ikakvog straha. Šta više, bio je najuzbuđeniji od svih prisutnih. Kasnije je počeo da uništava kompletne univerzume. Veliki sveštenik je veoma moćan, ali prinuđen da se pokloni Zenovu. Sada dolazimo do srži razrade. Zeno se do sada nikom nije poklonio niti odao strahopoštovanje, osim jednom stvorenju. Na kraju turnira moći prizvan je Super Shenron, veliki božanski zmaj sa neograničenim moćima, čija se veličina proteže sazvežjem nekoliko galaksija. Nije ostavio Zenoa ravnodušnim, naterao ga je svojim prisustvom da automatski ustane, kao kada uticajna osoba uđe u neku prostoriju. Svi podređeni moraju da odaju poštovanje. Kralj svega je uništio 7 univerzuma samo jednim pokretom ruke. Ceo životni ciklus je otišao u nepovrat, ili se samo tako čini. Super Shenron je vratio svih 7 univerzuma instant. To su nekoliko vremenskih zona u kojima postoji pakao i raj koji su također odvojeni od svakog koncepta realnosti materijalnog sveta i iste su veličine kao i sam univerzum. Za razliku od Shenrona koji se plaši Birusa i ima ograničene moći, Super Shenron je samo letio univerzumom kao pušten sa lanca, ne obraćajući pažnju na Birusa, velikog sveštenika i Zenoa. U sceni kada se Shenron prvi put pojavljuje, Whis je napravio barijeru, ali se ipak pomerio još dalje od bljeska svetlosti i nepoznate energije. U zoni gdje je veliki sveštenik kreirao turnir u svetu praznine, letenje je nemoguće. Za Super Shenrona to ne važi. Kada se kaže da ima neograničene moći, to se misli i u kršenju same logike univerzuma. Vaša želja je da budete novi Zeno i vaša želja će biti ispunjena. Da je Zamas ovo imao na umu, već bi do sada bio kraj DB franšize. Poželeo je besmrtnost, ali je besmrtan samo u jednoj vremenskoj zoni, koju je naravno kralj svega uništio. Ipak, Super Shenron ne deluje sam, već na komandu zatražene želje. Prema tome, glavno pitanje je ko je njega stvorio. Ime koje se razvlači u DB fanbazi, kreator super zmajevih kugli, poznati kao Zalama, bog zmaja. Iako još nije bio prisutan u seriji, tvrdi se da je Namekijanac sa neograničenim moćima. Ovo može biti 100% tačno. U filmu Superheroj, Piccolo je uz pomoć Shenrona probudio u sebi novu snagu koju bi treningom dostigao za 10 godina, možda i više.
Zalama je kreirao kugle veličine planeta, svih 7 na jednom mestu izgovaranjem lozinke, koji jezik poznat samo božanstvima, pojavljuje se Super Shenron. Zalama još nema svoj oficijalni izgled, svi crteži su samo fan-made artovi, ali dolazi se do zaključka da su Namekijanci sposobni da kreiraju zmajeve kugle i večnog zmaja, pa vezuje činjenicu da je Zalama zaista Namekijanac. Takođe, kada je Beerus došao na planetu Zemlju, jedini je Dende osjetio da ima božansku auru. Piccolo je osjetio neku energetsku vezu kod vrhovnog Kaja. U mangi su Granola i Gaz poželeli da budu najjači borci u 7. univerzumu. Verovatno su loše formulisali želju ili je njihov zmaj ograničen sa željama, jer su i dalje bili poraženi, jedan od strane Frize koji je bio odsutan iz sadašnje dimenzije u međuvremenu. Takođe, želja im je ispunjena za borce 7. univerzuma, a izostavljena je snaga bogova i anđela. Prema tome, Zalama je najverovatnije sebi poželeo želju da bude jedan iznad svih. Ako povežemo dešavanje iz prvog serijala, jedan Namekijanac je dobio ime Kami, što je u prevodu na našem bog ili ti božanstvo. Ovo ne isključuje činjenicu da je jedan Namekijanac na Omniverse levelu praktično bog nad svima, jer kako je već navedeno, moći Super Shenrona su neograničene. Uglavnom, dok ne vidimo Zalamu, ne možemo reći sa sigurnošću ko je trenutno iznad svih, možda Super Shenron, sveštenik ili Zeno. Ipak, poznato je da kada umre kreator kugli, oni gube svoju moć, stoga možemo reći da je Zalama prisutan u priči koja još nije ispisana. Bilo bi mi drago da napišete u komentaru vaše mišljenje, te mi na taj način pomognete da realizujem neko od sledećih tema. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!